Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi Mr Post na new artist ya yena. Ya so ka siku ra namuntlha ra ti 19 May hi fike hi vona Mr Post a posta ka official page ra yena a fika a tsala ku happy birthday to my new artist. Xi ta karhata ku nga ri khale. Swo tala mi ta tivisiwa. Tanihi sweswi mi swi vona kwalani ku na nhwanyana kwala I can see a young lady loyi a nga postiwa hi Mr Post a navelela birthday. Vito ra yena a ni n'wi tivi a ni n'wi recognize loko ri mun'we ma n'wi tiva mi nga tsala comment below. Ya so a se swi ti komba ku Mr Post Mr Power ya ni nga dyi vitana na Mr Power se ha ma swi vona n'wina ku se ni le ku tlakukeni swinene ku new artist leyi ndi nga yi sayina yi te after ku disiwe ka Team Sherman lero swi la ku sweswi Dina Freedom tanihileswi ni nga tshama ni vula ka video yin'wana ni nga tshama ni yi endla ku ri ka channel yo why Mr Post a sukeni ka Team Sherman ya ni swi kombise na sweswo a lava ku va na freedom yo a endle hi ku rhandza. So hi sweswi Mr Post hi endle ku rhandza hi kume na new artist leswi loko kota ku na artist under yena swa ku brand ya yena yi le kuleni hi ndlela yaleyo. Again na music video madloko ya wu humile na n'wina mi swi vona wu tirha kahle. Again tanihileswi hi nga swi twa Mr Post ka interview ka JCR ndi kombiseni ku ri malembe lama taka ndi ta kha ndi suka ka Ngalas Records ndi ya tindlela studio xa dyona so swi loko brand ya dyona yi kha yi kula swinene ku ya henhla. So hayi mina nga vula ku mhaka ya kahle swinene a kule brand yi mahlweni loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.